kuwa kabiri w'indwi Yesu yaravuze ngo mufite amaso mufite amatwi mufite n'akanwa mbifurije kuza kubona ibintu Imana iri bukore muri iyi ndwi turimo 7 jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ibintu biri bube muri iyi ndwi Neva niwe tirimurida niwe muntu admin w'ibi bintu byose niwe pfundo buno rero ngira ngo amazi yarenze inkombe ngira ngo hari discours ebyiri amaranye iminsi imwe ivuga ku butare indi ivuga ku bijyanye n'uburimyi bw'amavoka n'ubworozi bw'inkwavu n'ingurube donc ibihingwa ndetse na circulation yagiraga mu gihugu imbere rimwe na rimwe no hanze ndetse ariko mu bihugu bya hafi bitari ibyakure buno rero nagira ngo nkubwire ko hari decision yo gukura Neva umutwe rubura kigongwe uje gukura Neva ku butegetsi akaba umwambura barundi zambaraga zose abazifite abazibonye abazumi nta kintu ziri bumare cyangwa ziri bukore ku butegetsi bwa General Neva jamais jamais grand jamais nukuvuga ngo hari ubuhanuzi bwishi tumaze imisi duhanura hari ububandanya ariko hari n'ubugiye gusohora ariko nkunda umuntu usengera ubuhanuzi kuburyo avuga ngo umwami Yesu umpa amaso yo kubona noza ko ari gihe uhora baza ntimubimenye n'ubu hari abantu bazi ko Yesu azaza gucungura abantu abo rero ni nabo hano muri komenti batukana ntabwo wasengana nabo ntabwo ushobora kugendana nabo abo ni ba Tobiya na ba Sanibarati abo nabanzi b'umusaraba abo simbatindaho bo mujye mudutuka ko mugomba isoni shetani agomba kubigisha ikibi kandi mukagishyira mu bikorwa rero iyi ndwi n'indwi mukwiye gusengera mwiyirije ubusa n'indwi mukwiye kuba mu maso Yesu yaravuze ngo data iki gikombe kindengane iki gikombe kindengane nanjye niko mbivuze vuba n'indwi n'indwi iteye ubwoba ku barundi n'abarundikazi rero ndagusabye niba bigushobokeye wiyirize ubusa kuko amaboko yo gukura perezida ari mu nzira intambwe zije kumukura ziri mu nzira kandi ibikoresho n'ibindi ibyo ari byo byose byarateguwe kandi twe turavuga ngo ibyo uri kuvuga ubisoma aho bikura hehe oyaye dufite amakuru atangwa nijoro rero nyemerera tubive imuzi n'umuzingo umwami Yesu adufasha amadeni menshi leta yafise amadeni menshi cyane hanze no mu gihugu nibaza ko tubigarukako kuko ubu yatugeze ku mamiliya mu mwaka w'ibihumbi 2016 ko yatwe twabehewe amadeni muri 2008 twari tugeze ku ideni ry'amamiliyaridi amajana 7 miliyari de dette y'amarundi ariko ubu turi ku mamiliyaridi arenga ibihumbi 7 miliyari ni ukuvuga ideni ryirwi inshuro 10 zirenga mugabe ari ikintu kibabaje niko iryo deni arayo kurya gusa kuko twebwe mbona tugomba kwigenza nkawo nk'umugabo yasuruye kandi mu bisanzwe nuko yafata ideni no mu rugo wawe urabizi iyo ufata ideni cyo gufungura udafata ideni ryo kugwiza umwimbu wa investise menya yuko bica bikugora rero ngarutse kuri ya perezida ari gushaka amafaranga yo guhunga
ari gushaka uko atoroka kandi n'ikipe ye kuriya niyo mbare yagiye rwose nabo bafite gahunda yo gutoroka cyangwa gukwepa uhagarara ubone ikindi nuko ari gutinya kwicwa kuko ibindi kukubwira wari kubireba kandi akabibona atiriwe asenga ibi ari kubireba akabibona n'umuryango nta mbabazi ari kubona z'Imana ageze muri cya gihe biravuga ngo nuko Sawuli ashakisha Imana mu nzozi arayibura ashakisha Imana mu ijwi arayibura bakamenye yari yarabarimbuye ngo ariyoberanya ngo ajya kureba umudamu umwe wasigaye ari umupfumu ngo azura Samweli kandi anamuzuye Imana imuca ku ngoma kuko yafashe ibishura cyangwa ibinyita bya Samweli biracika biracika ahita avuga ngo uko bicitse niko nawe Imana iguciye ku ngoma ariko ni ibyabaye mbere ibyo uyu munsi wa none rero Evariste Ndayishimiye igihugu yamaze kugitambika ahantu kugikurayo byamunaniye yamaze kwinjira muri Kongo kujyayo ntibiri gukunda no kuvayo ntibiri gukunda mu gihugu mo imbere ntibiri gukunda ijambo rimwe asigaranye yenda hano ndabashyiriramo video ibindi kukubwira n'amakuru ufitiye gihamya Evariste Ndayishimiye mu gihugu mo imbere ijambo asigaranye ni ubutare ni mumbwira indi disikuru asigaranye yabwira abarundi ni ubutare kandi ubutare nabwo ninza kugushyiriramo video uramenye ibyabwo ushobora kuri burire ariko uraza no kwihangana kuko mwabonye ibiruti ibi mwanumvise ibiruti ibi ariko nakamara amazi buno rero amazi yarenze inkombe kwihana ntibishoboka nibi byo guhunga nibi byo kwicwa ndetse nibi byabenda gufata igihugu mu minwe hakajyaho uyu mutwe ukirukana perezida n'abambari be Burundi bukagirirwa deliverance n'iyi ntambara perezida neva agomba gukwega n'abarundi bakabigwamo ari benshi ibintu byose nubwo yenda navuga ngo tumene umuceri cyangwa tunabiganira ariko namwe mufite amakuru ariko yenda ibyo mbanzanye bankubwira ngo uyu munsi ni kwa kangahe maridi harimo n'abakirirendi nukuvuga rero aho bwije naho bukeye ibintu bigeza ahantu bitagifite igaruriro nta n'uruhengekero niyo mpamvu perezida Neva we muri we a guhunga b gutinya kwicwa c kubura ikintu yafasha abarundi mu bintu byose bakenye babuze imbaraga amadeni igihugu kirimo situwasi igihugu kirimo nta bushobozi afite bwo gukiza abarundi cyangwa se kubarokora niyo mpamvu we rero afashe icyemezo ariko ntacyo ari kubona sahizi nubwo kurahira ari icyaha ndabikubwira nshuti yanjye ntabwo ari kuryama ntabwo ari kwicara wakica nawe ishyire no mu kigwi cyiwe wishyire mu kigwi cyiwe waryamute abasirikare bari kuburana ibibazo by'amadeni abandi bari muri Kongo ku rugamba kandi barwanira inyungu bo batabona zitagaragara abandi bari gutoroka igisirikare ibyo ni ibibazo kuri kote yaho yiringiye inkomezi zo kumutabara niba udashobora kubaka igisoda cyangwa mutari gukorana cyangwa mutari guhuza ubufasha urabukura igipolisi cyo cyarumiwe inyamiramabe ntawe nuzivuga baceya nyine bararonka ariko hafi abene gihugu benshi b'abapolisi barashobewe nyine barihanganye
uzababona bari ku makinga bahekanye ku makinga basunika amatera zitagira umwambaro ofete bo bageze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Perezida w'u Burundi rero nayo gucira afite nta nayo kumira afite, kuko ibintu bigeze ahantu habi cyane ariko habi. Buna Barundi mwitega iki? Imana yaravuze ngo mbahaye itangazo mugomba kumva. Nukuvuga ngo mu nzira zo gukuraho neva Imana yamaze gushyiraho zirenze inzira imwe zo gukuraho perezida hakajyaho undi. Biriya we yazanye ngo by'ubutare n'utundi tuntu ngo mworore inkwavu, murime ikawa, murime amavoka, ntabwo biriya ni ibintu we yenda yazanye araba ariho, mugabo ntabwo Imana yabihaye agaciro. Byarangiye nyine ntabwo Imana yabihaye agaciro. Kuvaho aravaho rwose, sinabibabwiye se, aravaho. Kandi nta mupfumu, nta murozi, nta musenzi wabasha kubwira CNDD-FDD ngo guma ku butegetsi. Oya vrema aravaho. Iby'ukuri kwibaza rero ngo aravaho ate, ngo ninde uri bumukureho, ngo biragenda gute? Ni Imana iri bumukureho. Ni umwami Yesu wabitegetse, ni Mwuka Wera washyizeho izo nzira. Wari bwihindure nk'uko yihinduye ku gihe cya Ahabu. Uko ni ukuri, ubyanka ubyemera, ubipinga utabipinga, kazi yake. Ariko aravaho. Iyi ndwi turimo, dore ibintu biri bubemo, ibintu biri bwibonekeze. Nari nabwiye abantu bari muri Amerika, ndababwira ngo hagiye kunyura igihuhuse. Ubu ntimwatangiye kubyumva, haciyemo iminsi ngaha. Sinari nababwiye ibi, ariko nabyo harimo n'abatarabyumva. Mu butumwa abakurikiranye ubutumwa bwanjye ku Mbabazi, narababwiye ngo hagiye guca umuyaga. Buno Tarapo mwumvise ko yahagaritse ngo ibintu byitwa green card ku babizi. Kwa muganga ubu kujyayo ni ikibazo, kurya ni ikibazo, kunywa ni ikibazo. Ku bataranjeri bari muri Amerika, ubwo si amasengesho, ariko Imana ivuguruza abantu. Ni ukuri kuko ababirabure bariyo, kandi mu bihugu byose bya Afurika cyangwa n'abandi, mutunze imiryango myinshi, mwubatse ibikorwa remezo byinshi, mwagiye ku rupagaso kurondeza. Ibyo bintu rero ni uko Tarapo yabivuze n'ibishyirwa mu bikorwa. Wibaza hari bucuriki, hari bubiki. Nkwifurije ko Imana yatesha agaciro iyo migabo n'imigambi bikabandanya uko byari biri. Uretse ko nawe ntabwo yorohewe, hari amakuru uretse ko ntari buyatangazemo hano ye, ariko ejo cyangwa ejo bundi nzayababwira. Ya perezida rwose Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FDD muri guverinoma ya Gitega kwa Evariste Ndayishimiye harimo ikinyoma cyacukuriwe, kiba ikinyoma nyakinyoma, gihabwa intebe, gihabwa ijambo, kandi uwo kigezeho wese akagisinyira ati wa kinyoma we bandanya. Kiva kuri perezida gifata mu baminisitiri, gifata ikinyoma, kandi ikinyoma cyarimbuye umuntu witwa Asafira Nananiya. No kuvuga ushobora kubeshya, ariko dayimoni gutegeye mu kubeshya, nukuri uzayibona. Hano rero nimvuga ibi, reka nkureke wumve iyi video y'ikinyoma rupyira ari kuvuga, kuko hari igihe tuvuga ibintu umuntu ntabyumve, umuntu ntabibone, ntanabihe agaciro. Ariko sorry ubanze. Hari yatekanijwe plus de 26 miliyari kuri iyo rubrique zivuye mu butare. Amamiliyoni 20 arenga 26. Mugabo rero babwira ko atani faranga rimwe. Uruhera rumuru nibwize mwinjira mu gacari. Kandi ubutare bumva None sije ndabikubwiye. Genda n'ibintu byoroshe, genda irabe muri roi de règlement contrat budgétaire, cya gitabo cya audit kigigwa.
mugabo boja kuraba ku isoko mpuzamakungu Dubai cyangwa ahandi uzosanga hasoje amatoni n'amatoni y'inzahabu amatoni n'amatoni ya colta ya casterite ya wolframite n'ibindi mugabo osopoze yakisi amafaranga ajaye fuko mutubariza kameme abatwara ajahi king makers gangster amahera ajahi hari umuzingi tugiye iyo ni budget ya Ranepas tuje kuri budget y'uyu mwaka bace bava kuri 26 miliyari bace baja kuri 7 miliyari 7 miliyari 700 miliyo niyo bashize muri budget yuko azova mu butare yuko azova mu butare ubo bayamanuye nari yagize erega nivyo natuma tuko turavuga abapoliticiens nibige kuvuga message ihuye n'ibiba biri mu bitabo kuba umuntu ushobora kuvuga ngo urafise politiki urwanya corruption ngiye kuraba mu biharuro ngiye kuraba mu mategeko atana kimwe kirako ushobora kuvuga ngo mu butare buzoduha amafaranga ngiye kuraba mu mahero utegekanye kandi faranga mu batekanije ibishoboka nicyo gituma uraba usanga by'ukuri bitugora gose bizotugora n'ubu reka ndwakandi karori igitwa ndabwira n'ibintu tuvuga nivyo tugira usanga bigoye gendere muri budget muri vision ijya vision 2040 imbono ijya mbono kazoza nuzenya pilier ya mbere inkingi ya mbere n'ivy'intwari bereye governance igizwe n'objectif abiri renforcement des institutions publiques donc gukomeza inzego z'igihugu no kurwanya igiturire numva ni ukuvuga administration forte mugabo genda urazi yuko na les états généraux si l'administration byatuganijwe no munsi byahagaze byari byatuganijwe kandi byafanijwe n'abapartenaire mugabo byaciye bihagarara no munsi byarahagaze atambo bivuyeko none bari mu cyo bagenda babaze nawe uti mbega utikombera ko nuzenye ko les états généraux si l'administration burundaise byahagaze byagaye iki urabaza izomvu bakubwira umve ko ziyifonde upa mugabo je ntamvo nimwe ushobora kubwira ko irifonde kubera utagira une administration forte avec des techniciens des cadres compétents ntushobora kwespera kuduza ubutunzi ngo bikunde hanyuma l'administration la gouvernance niyo yerekana neza yuko cyenda byitame para yeko ari amapriarable n'ibintu mfatirwa ko vya mbere kugira ngo igihugu gishobore kuduga mu vy'ubutunzi ni ya mbere hanyuma urazi ko mukuru niba umaze kumva rero iyi video ukaba umaze kuyumva ukuyemo iki no kuvuga nta organisation ihari y'amafaranga y'igihugu bapanga ibyabo ibijabene igihugu ntibibaraba bapanga inyungu zabo bakina diri zabo ibyabene igihugu ntibibaraba nuza kwiweza ukiyumvira nukuri nakamaramaza nakayobera bahinga nagaterera nzamba ahubwo birenze ukwemera vraiment birenze ukwemera gose kuko ibintu bibaho tukiri hano nyine reka wumvirize indi video y'uburyo aba bagabo bo ubwabo bayobora igihugu ariko nabacuruzi narabibabwiye kandi narabibabwiye nabadandaji bakomeye ku rwego rwo hejuru uyu we yabivuze ahubwo Imana imuhagarareho imurinde kuko ibintu uyu mugabo avuga kandi uyu ni icabwenge mu Burundi y'urupyiri reka ngo indi video yumve rupyiri ni icabwenge ikuriye izindi nenda gwakarurira ubu abakozi ba leta batonda sambi hagati ya sambi n'usa saa 3 saa 6 bakaba bagiye muri pause bakagaruka isayirwe n'igice saa 9 bakaba batasha umva bakora basanga oyambwira umva bakora basanga cyo rero nibaza yuko
tukwiye gusubiramwo harakwiye kuba les états généraux de l'administration publique hama ibintu bigaza gatora umuti ivyaje kuvyunyura rero kuri ibintu by'amafaranga nje kuvuga iby'ubutare nibaza ko icy'ubutare nagihejeje imbere ko tugeze cy'ubutare turi mu gihe nyene ishobora yashigirije ko kino gisata cy'ubutare Imana yahezagiye Burundi tufise umurima weze tuko turabona hatandukanye twarabonye murehe mu nyuma twarabonye amasita atandukanye turabona ametiste ari ivyanda n'ahandi henshi amakontenera gumasoka y'amakamyo asoka hanze mbega muravye buno butare nyene icubahiro Imana yamuhezagiye arabona yuko Burundi bufise buri ko barasoka kubwanyu mu vyakira gute hari cizere mufise ko jewe mugorane dufise z'ibitoro jewe nakubwiye egari dufise ingorane z'ibitoro gusa dufise ingorane z'ibitoro dufise ingorane z'isukari dufise ingorane z'imiti dufise ingorane z'umuyaga nkuba dufise ingorane z'amazi ivyo vyose inyishu ni imwe nuko kuko bivuze turonka ibintu dushora hanze dukura mu gihugu tugashora hanze tukaronka amafaranga y'agaciro adutuma dushobora kugira rero numvise message nk'iyo nuko igenda nezeye mugabo n'umuntu akurikirana ibintu by'ubutunzi kandi adakurikira ijambo jewe numvise a message politique ndayifata nka message politique mugabo nkaza kumenya ko iyo message politique yaherekejwe kuko umukuru w'igihugu yavuze mu bisanzwe c'est une bonne chose ni communication politique mugabo abahinga nabo baca batuzanira ibyo no kwitaro resultat iyo message politique resultat rero jewe ndayirabira muri budget ntandi hano ndayirabira none mu mwaka uheze w'amafaranga hari hadekanijwe miliyaridi 26 muri prévision budgétaire tugiye kuraba muri evaluation avuye mu butare tugiye kuraba muri ya loi de règlement contrat budgétaire waje usanga n'umuzingi en gros zero umuzingi uri ko tafaranga n'igigeze ginjira cy'ubutare hanyuma nkaje kuraba muri prévision budgétaire y'uyu mwaka Ngiye tego nakubwiye yatowe itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Nkaca sanga yavuye kuri ku miliyoni 26 miliyaridi 26 yagiye ku miliyaridi. None we wumva ivyo bintu biba bimeze gute we? Kuko sirero binyegejwe n'ibintu biri public. Tuvuge ko ubu butarataje twobwizeramo muravye bi. Oya Jesse nivuga gutyo kuko Jesse ngenda biraba. Urumva Jesse ngenda biraba, jewe mvuze gusa ibiharuro ibindi urabibaza abahinga babikurikirana ku munsi mugabo je ndakubwiye ibiharuro bihari kandi nk'umuntu analyste nk'umuntu agira analyse jewe byongora cyane nk'ubu urabona abantu bakora bavuga ngo urumva ngo amadolari yamanutse ngo amayero yamanutse ukabona niyo ntunze urabona hari il des spécialistes des commentateurs des événements harabahinga y'abantu bamwe mu bateko bavuga abantu donc les deux individus baba ariko barakomanta niba igihugu kiba mu madeni angana uko perezida Nkurunziza akaba mu madeni Neva akaba mu madeni igihugu gicukura ubutare kikagera uburyo hakagera ubwo abwaho amakungu abakupira gufata ideni cyangwa credit isi yose ikabitera ishoti ikabirwanya ikabyanga haba habaye nukurangara kw'abayobozi hahomba bandere abene igihugu niyo mpamvu n'ibitoro bibura ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikabura nk'ibyo Rupyiriya navuze hano ati hakenewe ibi harabura ibi donc niba bimeze uko ubwo tuba ariko ibintu byaba biri gutera byerekeza kandi bamututse imbonera kure zamututse ziramwandagaza ndabivuga mukuri rwose zamututse ziramwandagaza ngo amenye amabanga ngo igihugu agishyize hanze ntawe uhisha umwotsi inzu iri gushya yabivuze nyine hano rero ikintu bisiguye cyangwa bisobanuye n'igiki cyangwa se ikintu bikwiye kuba bibereka n'igiki nuko ubuhanuzi bwose turi guhanura cyangwa twahanuye cyangwa n'abandi bahanuye nta kinyoma kirimo
ibijye nta n'ibyo narinzi woshima, simba muri perezidanse, simba muri bodi naka, nta n'umwenegihugu ibingibi ubizi. Ndetse iyo nza kubivuga izi video utazumvise bari kuvuga uti ni ugusaba igihugu, ni ukwanga igihugu, atwihishemo. Ariko ibi ko bivuzwe n'umuntu muzi kandi koko nta kinyoma kirimo, uyu si umuntu wabeshyera inama shinga amateka, inama nkenguza amateka ngo abibeshyere n'ukuri atari ibyo bintu, ntabwo bishoboka. Twere kuhenda rero abarundi, twere no kubeshyanya, ahubwo ikigiye kwibonekeza ni iki, kigiye gukurikira ni iki, icyo mutegereje ni iki. Ni isezerano rigiye gusohora Imana yari yabasezeraniye kandi yari yababwiye ngo hagiye kubibi. Hano hari abarundi bari kubeshya ngo intambara muri Kongo, ngo Burundi bwarwanye cyane bwatsinze. Shuti yanjye, ngo Burundi bwanesheje, ngo Burundi nibwo buri kwigarurira imisozi rererere, ngo FARDC wazarendo, donc bari mu kazi. Amahoro menshi, niba ari ibyo atari ikinyoma, nukuri uhoraho abumve. No comment, Uwiteka rwose abajya imbere, ariko ni ikinyoma cyambaye ubusa. Itsinzi irigaragaza, itsinzi bitsinzi, ntabwo itsinzi ivamo. Abantu baragenda bagatoragura amavideo yo muri Ukraine, abandi bakayatoragura mu bihugu bya Somalia, ibihugu bya Sudani, n'andi mavideo muri Kongo ya kera. None koko bishakira views, ntabwo ari abantu b'Imana. Nimuze murebe uko baba bavuga, basi uko baba bambaye, nimurebe n'izindi nkuru. Cyakora nabo nyine baba barutanze, baba bisebeje. Ni ikinyoma rero, navuga ngo ahubwo ibi byibasamaza, shuti yanjye, byibasamaza koko. Sekibi uyu mwanzi shitani yimye ibinogo n'utunogo byo gukororeramo abantu, byo kujugunyamo abantu. Ntabwo rero, kandi ntabwo twe mu by'ukuri pe, ni byiza cyane rwose kumviriza ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu, ariko inyungu nini twifuza ni yuko abantu bakizwa, ni yuko abantu bamenya Imana. Nta ubujigitifu Yesu aravuga ngo waguha isi yose akakurimburira ubugingo, byaba bigufashije iki, byakumarira iki? Inyungu rero turi kwifuza ni yuko abantu bagira gute, bakizwa. Rero guverinoma ni yanyu, mwayumvise, sinjye uyivuze, ahubwo je nagira ngo genda abantu bakurikira Imbabazi TV gatatu batabashije kumenya aya makuru, muyamenye, mumenye uko musengera igihugu, nuko gipanze, nuko indongozi zanyu ibintu bari gukora. Ngira ngo nuko n'abarundi babuze uko bavuga, abandi nyine baracecetse, barumiwe. Mu busanzwe ibi ntabwo ari ibintu byo kwihanganirwa, si n'ibintu byo guceceka, si n'ibintu byo kubika, si n'ibintu byo kubwira umuntu ngo pore, ngo bizakunda, ngo ejo cyangwa ejo bundi. Nta bihari. Urambwira ngo nevafashe iminwe yo kugemura ubutari ibintu abishyize mu minwe ye. Umva bije bashyizeho ngo amafaranga agomba kuba ubutare bugomba kwinjiza, nayo nyine wumvise ariya mafaranga. Ibyo bintu haraho izi modoka zimaze kugenda zo ariya ntizayinjiza. Haba harimo rero icyo nakita kudandaza igihugu no kwikoranira n'igihugu mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Abandi bapfa batapfa ntibibareba, ntibiyesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, haraho yaduhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe,
abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bakwe wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso haraho yaduhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo ntimukererwa ahubwo munyaruke mwezwe imitima yanyu neza wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso arubwo yaduhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbereye bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaduhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yaduhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinguka imbereye bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amahoro ndakugumbiriye mu izina ry'umunyanazareti. Tugeze mu mwanya wo guhezagira cyangwa kugusabira umugisha cyangwa se kwifatikanya mu buryo bw'imwemo, tukayaga, tukaganira, tukungurana muri uru rugendo ibitekerezo, inyunganizi. Mpamya ko nta muntu Yesu yasubizaga inyuma, bityo rero Uwiteka guhumugisha kuri TV Imbabazi TV gatatu. Harimo abantu babonye yenda ntongeye kubandikira, nongeye gutanga itangazo bambuze, yenda bakaba bari babajije cyangwa hari ibindi bintu bindi banyandikiye, ntabwo wanyandikira ako kanya ngo mpite subiza ako kanya, ariko ndasubiza. Rero hari email yanjye yasibamye, nimero zigenderamaho, we nuzabibona uzigore wongere utwandikire kugira ngo tubashe gusubiza icyo wifuzaga ko twasubiza, ariko si twe ahubwo uri muri twabashe kugusubiza. Haleluya. Ndagaruka ku mukristo cyangwa se umukizwa. Umukristo wese afite inshingano kandi ari oburijwe ko agomba kumenya data, Imana data, akamenya umwami Yesu. Kandi umukristo wese ari oburijwe kumenya ko shitani abaho, umwanzi Satani ko abaho, sekibi. Umukristo wese ari oburijwe kumenya ibyiza no kumenya ibibi. No mu isi nibwo buzima tubamo. Yesu rero mu buzima yadusigiye yatanze ubwenge, ingabirano y'ubwenge. Haleluya. Uyu munsi mu kiyago tugiye kugirana turaganira ubwenge, tuganire kwizera, ndetse nibyo bibiri ahanini turi bugendereho, ariko n'ingaruka rero kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya, niko Bibiliya ivuga. Kandi kwizera no kwizera ibyo wabwiwe n'umwami ko bizasohora. Mungu asifiwe. Haleluya. Ofete kugira ngo umenye ko hariho umuntu
imana yahezagiye umukozi imana nka Marite w'umuhanuzi. Uru rwego ndiho ntabwo ari urwego ruhambaye cyane, navuga ngo ni igitangaza mu bundi butangaza bundi, turabishimira imana uko biri. Mugabo kotreta yanjye hirya shitani afite undi musazi, barya batora amashashi bambara ubusa, nabo bari gukorera shitani. Bari abasazi mubona benshi cyane, ni Burayi babayo, hose babayo, no mu ngo z'abantu babayo, no kwa Rujati babayo, Indera Kigali babayo. Nanjye hari n'abanyandikira bakambwira ngo ndi umusazi, ngo bazanjyane Indera cyangwa kwa Rujati. Yego, ofete no kuvuga bariya bitwa abasazi nibo bantu bagaragaza shitani kwibaho ko badayimoni babaho. Bari abantu bazabaho kugeza isi iranye, kuko mwisi ukuyemo umusazi abasazi bose bagashira, abasazi bose bakarangira. Ubujimije icyigisho cyangwa inyigisho yuko abadayimoni babaho, ubwo iyo nyigisho yabirangiye. Iyo twigisha rero ko abadayimoni babaho, umuntu uramubwira ngo ese wari wabona umusazi, akakubwira ngo sindamubona, cyangwa akakubwira ati naramubonye. Iyo wigisha ko imana ibaho, ese wigeze ubona umuhanuzi? Ese wabonye ibitangaza ijuru rikora? Iyo atarabibona, iyo nyigisho ntayo amenya. Iyo ataramenya umuhanuzi ntabyo amenya. Ofete umuhanuzi ni n'urepresenta imana n'umwami Yesu n'umwuka wera. Noneho abasazi bafite amashitani cyangwa se abadayimoni ni abarepresenta ubwami bw'ikuzimu na shetani. Ubwo byose ukabipimiramo aho ngaho. Noneho rero Yesu aravuga ngo kwizera, twe twigisha ijuru. N'ubundi kukwigisha ijuru, maze igihe nkwigisha ijuru. Sinda ikuzimu ntaho nzi mu buryo bugaragara, ariko Bibiliya ugendeye kubyivuga no kubyo amakuru aduha y'umwuka wera, ukuzimu kubaho. Kandi ukuzimu ni gihonomo, kandi ukuzimu ni shetani. Uri mu buzima bwose bwa shitani ari kuzimu, ntabwo aba mu isi nk'iyo tubamo. Umuntu wese utwajwe igitugu na shetani aba ari umuntu nyine wibereye muri izo mbaraga n'imwe mbi by'umwanzi ari we Rusoferi. Biragoye kumubwira iby'ijuru. Imana idutabare, Yesu Kristo nashimwe. Nitugaruka rero turaza gusanga iri juru ndi kukwigisha kuryizera, iri juru ndi kukuganiriza kuryizera, no kugira ngo uzarigeremo, no kugira ngo uzaribemo, no kurimenya neza, no kumenya bene ryo, no gusa naryo, no gukora nkaryo. Donke nukuba umukristo wa Kristo ukagira ikirenge muke, utagabanya utanongera. Nushaka gukwepa ikuzimu, iyo nzira ukayiheba, ukayikwepa neza, ugahagarara mu kuri no mu mwuka, ukavuga uti njyewe ntaho nkuriye n'umwanzi shetani. Uzamenya ibi bikurikira. Uzamenya ko habaho abadayimoni, kandi shitani kwikora, kandi satani kwibaho. Kuko dufite abantu banakubwira ngo nta satani baho, dufite n'abandi bakubwira ngo imana ntibaho, dufite n'abandi bavuga ngo ijuru ntiribaho, dufite n'abavuga ngo kuzimu ntikubaho. Rero aba bantu kandi bafite imbaraga mu isi. N'umukristo hari igihe ageragezwa akavuga ngo imana ntibaho, na shitani hari igihe kugerageza, cyangwa se n'umuntu akaba mu buzima bwiza akabona ko shitani itanabaho nayo. Ofete amaso yawe hari ibintu ategerezwa kubona kugira ngo urugendo rwawe rube rwiza. Amatwi yawe hari ibintu ategerezwa kumva kugira ngo ubashe gutunganya neza. Akanwa kawe niko gashobora guhamiriza bene so cyangwa bagenzi bawe, ubabwira ngo nabonye imana, cyangwa se imana iri muri jye. Ayi Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Imana ibaho, irakora, irashoboye, kandi ikabigaragaza mu izina rya Yesu. Yesu rero avuga ngo nababwiye ikintu cyitwa kwizera. Umuntu utizera ntahimbara Imana. Niyo mpamvu uzabona no muri komenti hano mu butumwa dutambutse, ayi Yesu Kristo we, mu butumwa dutambutse uzabona umuntu avuga ngo bizaba ryari, bigeze hehe, namaki bite, yishyuza nge, abona nge, yumva nge, Imana
ako nabare nta makuru abifiteho iby'ijuru kandi Imana iba yabimwibwiriye bikamworohera kurutage naho igisubizo icyo ari cyo cyose naguha nubwo ubu nakubwira nti mvuga ukuri ntiwabyemera nubwo navuga ni ikinyoma ntiwacyemera ariko Yesu Kristo w'ijambo rimwe arivuze wabyemera. Amen. Rero nuza kubara nuza kwitegereza nuza kureba uraza gusanga muri uru rugendo muri ubu buzima harimo abantu batizera harimo n'abantu batemera harimo n'abemera ngo babonye. Ntushobora rero kuzaba umuragwa utizera koko iby'Imana biba mu mwuka ibi byose turi kunyuramo n'isezerano nta cyabayeho kitahanuwe nta n'ikizabaho kitari muri ubwo butumwa. Niba hariho ibi ndi gukora nkahagarara ku mbuga ngurukanabumenyi ku marezo sosiyo tugahagarara aha kuri iyi TV tukavuga ibi byarahanuwe iyi myenda nambaye yarahanuwe ibi ndi kuvuga ni ubuhanuzi ofete ariko se niba umuntu atabyizeye wakora iki? Hariho kurimbuka cyangwa guhona kw'abatizera mu nyanja yaka umuriro n'amazuku niwo mugabane w'abatizera n'abasenga ibizira n'abasenga ibishushanyo n'abakora iby'isoni n'iby'isoni nyinshi mwese umugabane wanyu uri mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Bibiliya rero ivuze ngo kwizera ntukwiye gushidikanya. Cyakora ushobora kwizera ibintu mu kwa 9 ukabibona mu kwa 11 ushobora kwizera ibintu mu kwa 11 ukabibona mu kwa 2 bivana no kwizera kwawe no gusenga kwawe na communication ufitanye n'ijuru n'ubumwe ufitanye n'ijuru. Kwizera niko kurema niko gutanga igisubizo n'inyishu. Noneho ikosa rero no kutizera ninkubwira ikosa ko ari ukutizera byumva uko niba utizera nyine ni ikosa kandi ibi turi gusengera ku buzima bwawe ibyo baguhanuriye ibyo warose hari n'igihe uvuga uti Imana ndayemera ndanayumva ariko ntuyizere hari n'igihe uvuga uti nkorana nayo ngendana ariko ntubyizere. Ofete wari ukwiye kwizera neza udashidikanya kucyo wabwiwe n'Imana kucyo warose kucyo wizeye hama Uwiteka kwiyereke akwihishurire mu izina rya Yesu Kristo akwiyereke akwihishurire. Mwami Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe kubw'ubuntu n'urukundo n'agakiza kawe urakoze Yesu ukwizeye uzamubera ubuhungiro kandi ukwizera ntazacibwaho iteka ukundi kandi ukwizeye nubwo yakwizera bingana n'akabuto gatoya kari munsi y'ishaka cyangwa kangana n'ishaka ngo azategeka umusozi utabwe mu nyanja. Twagize igihombo kutizera ariko twongerere kwizera tuzamurire kwizera mu izina ry'Umunyanazareti. Amen.